I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi klip. Evo nas ponovo u jednom reviewu, to jest danas ćemo otvarati jedan paket sa Gearbesta. Evo u ovom paketu, ne znam možete li vidjeti ovako ovdje, tu piše bike fittings. Inače naručio sam neki stalak za telefon koji se pričvrsti za biciklo i onda možete staviti telefon, bilo koji telefon, bilo koje veličine. Ajde, evo sada ćete vidjeti kada budem otvarao. Ajde, otvorit ćemo sada ovako. Moram makazama gornji dio odsjeći da bih mogao lakše da izvadim paket. Tako, to je to. I evo pogledajte sada kako izgleda ova kutija. Evo možete vidjeti kako sada izgleda taj paket. Ovdje imate uputstva kako da montirate ovaj stalak. Evo imate i ovdje. Znači sve vam piše kako i šta treba. Evo vidite koliko se može rastegnuti. Znači u visinu može 185 mm, a u širinu 95. Znači to je maksimalno. Evo sada ćemo mi ovo otvoriti da vidimo šta se nalazi unutra. Tako, zapakovan je u ovu kesicu malu. Sada ćemo izvaditi. Evo vidite, znači crne boje. Ovdje ima kao neka spužva. Ja mislim da je bolje kada blic uključim. I evo vidite, znači ovdje imamo neke zupčanike, a oni služe za povećanje ovih ovdje držača. Znači koliki telefon, toliko vi raširite to. Evo sada ću vam i objasniti. Dakle, ovaj prvi ovdje služi da biste otkočili ovaj drugi zupčanik koji diže i spušta ove ovdje ćoškove. Evo sada ćete i vidjeti kada odvrćemo i oni se, znači, i ovo se sa strane povećava. Evo vidite koliki telefon možete imati. Ovo je ovdje držač koji služi da biste zakačili za ručku od bicikla. Dakle, ovaj stalak je baš dobro opremljen. I znači sada ovdje ovako odvrnemo i stavimo na ručku od bicikla. Ne znam da li može i na motor, ali nisam siguran, ne znam stvarno. Ovdje imate još jedan zupčanik koji kada zategnete onda ne može se ovako pomjerati ovaj zglob. Evo sada sam ga ja otegnuo, a evo sada ću zategnuti. Evo vidite, znači sada ne može, sada sporo skroz se okreće. Sada ćemo otići da postavimo ovaj stalak na biciklo. I evo nas kod bicikla. Ovo je moje biciklo. Znači ovo je stara jedna maskica na koju sam stavljao LG telefon i slušao muziku. Eto tako, evo vidite kako je ovo izgledalo. Znači ja sam probio neku staru maskicu i evo ljudi, skontao sam kako ćemo to staviti na lakši način. Znači samo sam izvadio ovaj šaraf koji stoji ovdje. Sada ćemo samo ovako raširiti ovo i staviti na ručke. I evo tako to izgleda. Evo vidite, znači sada sam stavio šaraf. To je dobro. Sada ću ja ubaciti ovaj telefon. Evo znači sada odvrćem tamo one zupčanike. Eto tako. Sada stavljam ovaj telefon ovdje. I evo vidite kako sada to izgleda. Znači možemo pomjerati. Uključite GPS ili stavite slušalice, slušate muziku. To bi bilo to. Hvala na gledanju. Vidimo se u sljedećem klipu i do tada pozdrav!